Тогорочний урожай жита повіяв фаховців рекордний. На коло 600 тисяч гектарів, просеково зродзело 5 тонн по гектару, takže вкупний урожай виноші коло 3 мільйони тонн. І квалітет odličný, bo žito malo tak povesti ideálne uslovia za rozvoj, nerachujúci veľkú vlahu, ktorá umožlivela rozvoj chorotov i škodlivcov. Ale produkovateľe všeostorožnejší i väčšina nie zabuli ščičiť svoje šaca. Međutim, kad urožaj tak visoki, već cena niska. Tu vinovata država. Znači država ne treba da robne rezervi, ne treba da poje za otkupujeme 10, 15, 50 ili 200 tisuća toni. Država treba da poje, vidimo, že htoška še bavi, zloha sloval monopolski položaj i država vari, mi kupujeme žito pozme nješka po 18 dinari. Ali tako i država treba u drugim rečenjima da poje, ali i predavame to žito u avgustu po 18,5, u septembru po 19, u decembru po 20, pa već kada im mlinari čekaju kad im odvituje da to kuplja. I verce mi, kad bi država objavila že kupuje žito pozme u nješkajšej hviljki, to trebalo bude za 17 dinari, već kad bi šitski otkupljovače u stvari teljo placeli. Preto našim porastom ostáva sekať zo žita i pomali prechodziť na intenzívne kultúry, želenjavu, ovocarstvo. Lenže intenzívna produkcia vymáha i intenzívne ukladania.